Inegaro din irugi nga iba sa papagayam dahil lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga aga sa gudahan nga ti surat. Dear Manong Nemi, masansan nga mangeg ko Manong Nemi nga ti kinakurapay kat saan nga iso ti tubeng iti anyaman na panagsagrap wano pa naggunod iti anyaman nga rapaap wano balegi. Amin tayo kat ada rapaap na iso na laing tanaduma-duma. Ada na gini makagunod iti rapaap, ada na gini agbalegi, adamat na gini mapaay. Pasat ti biyag Manong Nemi na gini masaktan agsagaba. Kunada nga ti kano tao nga may irumen kat ni Apo Diyos kakaasyan na unay. Isut ad-adang ipatpateg ni Apo Diyos. Makunak na ito'y Manong Nemi ta isu tinagpadasak. Kaya nakapagsurat takayit kumet ng buray na ito'y true to life success story. Iti biyag ko, iti biyag mi. Ajak tupulos malipatan Manong. Nga naglakam kadagiti ato nga karit kendrigat ti biyag. Sakbay nga nagunod ko, gun-gunudek. Akasasadi ta iti agdama. Kastuman Manong, nga rugyak taglagip tinapalabas. Iniadak pa lang iti elementarya ngagbasbasa Manong Nemi. Siyak ti ayan ti center of attraction dagiti kaskulag. Nangruna no kasta nga dumtengak dito eskwela nga kasta unay tiling-ed ko. Nga nabasa ti bukot ko. Gabuta, nagnagnaak. Awan pagpletek nga ited datatang kaninanang nga mapanag agbasa. Gabuta, nakurapay kamlaeng. Upat kami nga kakapsat kat siyak tinauna, makitaltalon, mangmangged, gagangilaeng Manong Nemi kasasad mi. Balay mi Manong Nemi, pampanawan mi no kasta nga dumteng ti Bagyo. Huwen, nakurapay kami, sang kasapulan, sang kapuyan. Kat siyempre, siyak lataman tilalaisen dagiti kaskwela ak Manong. Hey! Dedan ni aga. Ngambut-but sa sapatos na. Huy, ano nga sapatos? Awan pa sapatos na ko naman. But-but na sinelas na ko naman. Kasta ko rin manantilang at na ni. Nakusok-kusupit ni buhok na. Hampir nga nagsagay-say. San sabi ka nagdigos? Takasan nung nagdigos. Katawamot na pagsabon na. Nakakaasi kami. Nakabimpiman kami. Sika aga. Biyang tumet nga nawaen demestrami digitoy akang runaan Manong Nemi nga mang bulbuli, mang sutsutil, mang uyaw kanyak, katawaan dak. Wen, kaslati pa nagkita na kanyak Manong Nemi kat saan da nga kaskulaan. Wen Manong, may gidyatak launay. Agbeso ti kunada Manong Nemi nga but-but ti chinelas ko. Takup-takup pa iti arwatek. Manong Nemi, kasano, kata aw matigatang mitibaro. Ano no sa milatan Manong Nemi no anya dagiti ipadawat diti kabagyan mi nga nagalalusan da. Talo Manong Nemi dagiti classmate ko nga kang runaan nga magbulbuli, manguyaw kanyak. Manong, kata saan ko idang malipatan. May sagadakwada ni Matda, ni Sardo, kini Charlie. Dapat digid kundaway Manong Nemi nga umasidig ni Sardo ang magnet ni Kodak sana patiltilan. Opo, lo, nung matbasol ko. Una saan ni Charlie Manong Nemi iti mang bato kanyak iti eraser. Idinto tagkat katawang Manong Nemi ni Matda. Ni Matda Manong Nemi nga iso iti kabaknangan kada kami nga agbasbasa. Gabungarod ta na pintas ti arwatan na agayab kadagiti kaskola ami ket agilibre ti merienda. Siyak akit diya kamo no apay nga saan nga siyak halang si siyak la ti saan nga ayaban.
Ay ibang damit ni Aga, kaka-Schmidt. Hawang pagmerienda na. Ada, nakita kita ay adalin ng tanga kamutig. Kaya, kamutig. Sumit lang nga, ada, karautot ita ito ng tiklase. Manong Nemi, nugasta ngay maipaspasuliak no reses. At damay sa kalagiti kaskulak nga babae iti masadag kanyak Manong Nemi isuday ito'y ni Lenlen. Nabindas met ni Lenlen ngem kasgagangamit lang iti panagbiag da akas met lang kata kami. Sunalaing tanapindas ti bado na nalinis ken naisem. Aga, ay, sigagayam Lenlen. Soro naktuman kita ko assignment tayo. Amumuntan kanyak. Siyak-siyak di kalalaglagan ka na tayo. Yung bagking kaaga, tanalaing ka. Sige, noon the project tayo. Tulungan na ka. Sige, Len. Ken, tapno, adan tumitid ko ken ka. Sukat ti parang tulong mo kanyak. Andatan, basta tulungan ka, Len. Bagbaking ka. Ta sa anak ng uyuin. Api ko mga uyuin ka. Gagangi lang talagang nga kuha bam ta magkita aktor tayo sa nga kaikayat ni dahil nag-alusan ni Manong ko nga arwaten ikang kanto salin nagkaman naklayangan aman kariking ka at nakapsat ko nga lalaki nga inino ng imsyak at doon kita nag-alusan na napindas may lang nakayat mo palasim to na tayo kuha sapatos nga nag-alusan na barbarang umanay kang ka sana tanlan man, tapos sanda kang uyuyawan dikit ka eskulahan tayo. Nakalalas ugali na. Naroon na rin dyan na ni Jenga Charlie, ni Sardo ka ni Matda, kunamlan no sa sinuda. Redaktor Pusak Manong Nemi Telementarya alakit at dakmat iti top 5 Manong Nemi. Wahin, sanak mat nga paudi. Kadidi, ta-recognition day Manong Nemi alakit imaymat na tatang kininanang kastamat ten Manong timay sa karigit kabsat ko. Kata datatang kininanang Manong Nemi timuli ti stage tapnuwa isudamat iti mangiklor karigitiya medalya nga naawat ko kan mangipin iti ribon Manong Nemi karigitiya daduma pa nga awatek na pamadayaw. At least Manong Nemi naragsak datatang kininanang. Nga makita lata Manong Nemi nga may gidgidjet kami kadagitiya. Padak nga graduaram. Kaya digiti nakadnak kadagiti graduaram. Padlaw mo lata Manong Nemi nga saan nga nasyat. Nadulos mat kadi ang daan. Dagiti arwaten dagiti naganak kanya. Sa nakachinelas da lang. Damat iti sapatos ko Manong. Ngayon talaga kunada nga aga. Nga ti sapatos na kit butbut. Kastamot man idin ti mapaspasamak. Tadi ti lugar mi Manong Nemi adda elementarya ken adda high school. Idada kami ti high school Manong Nemi adda pantalong kong imbitin. Ay, deta manin ni Aga. Aga nga bitin ti pantalon na. Aga nga butbut ti sapatos na. Ni Aga nga stone manin lingit na. Oh, namakasbas-basa ba rin bukod na. Jaglatekas kaso ida Manong Nemi. Adaman tigiti gondaway nga umasadag dagiti talo nga kangrunan nga magsutsutil kanyak Manong. Umasadag da kunamlan no siya da. Hoy, ay Aga. Habay. Kinakban nilang. Eh, sus, nagwapo ka kumano na pintas tarwatan. Nagugwapo kang siyak. Amom, kras na ka kumani Matda. Ngem, kastamat ilangam. Isong, di kamin Matda. Bueno, nung napintas lang tarwatan kumani Aga, gwapo iso na. Gugwapo ng si Sardo mo no Charlie. Yung kasanon Isus apo, sigurado ala. Into no graduate ti high school saan kanton nga makapag-college sala. Saan laki din kaputa nakurapay kay lang ken talagang awanti napindas nga rawatem. Manong Nemi agpaiso
tedi graduar kung ti high school nagpagpakawanda na ng kanitatang. Sandak lagi di akabailan ngay baon iti kabisera nga iyan ti pagbasaan mi a kolehyo uno universidad. Gabot ta talaga nga nakurapay kami. Ngayon nagpagpakasya kadatatang kaninanang nga remedyo da kuma. Gabot ta kahit ko ti agbasa iti kolehyo. Dede pa nag-graduate mi ti high school, manong name talaga nga sutilat ta. Dasardo, Charlie, kastamutan ka ni Matda. Takunada, pag pinustahan ta aga, saan ka makapag-college sila? Hagpatingga ka lang ti high school, high school graduate. Gamda kami, ay sigurado, makapag-graduate kami. Iti kayat ming korso. Aga, ay, sige, Matda. Kikita tayo pa nga ta? Siyempre no, danto ang ayon ting reunion. Baka magkikita tayo pa nga ta, di ba? Mano pa nga tawan? 4 years mo? 1, 6, 7 years? And then to, tanilen din, idi umasidag kanyak, manong naming, congratulations, aga. Gastamat kang ka. Ana, agbasa ka doon di college? Diyak tula mo. Dahil ulit ipagpakasik to kada tatang ginanang ko. Si Kalenlen, sigurado, palubos ti Apo. Aga, sabi ko man dagkita tantupay. Nakal din itultulong mo kanyak eh. Saan kan itong malipatan aga? Talagang ado digit saan nga makalipat kanyak. Ni aga nga butbut ti samatos na. Ni aga nga bitin ti pantalon na. Ni aga nga aglingleng itlata. Ngayon kasta una iti pa nagpagpakawan datatang kaninanang manunemi tadidak ka kabailan ngay baon iti kabisera nga sadya iti ayan manunemi iti pagbasak iti kolehyo. Adayo manong agim kinunak kadakwada tulungak ti bagiktang ano nga tiaraminem basta nagdya kabisera sabulak ti trabaho ko sadyay. Ken mabanak test ka nagitay agyup operate scholarship. Alaw ka ko. Agad no agbaling ka nga scholar sa ada may raprepi mo nga trabaho di na siyaat. Ken no kaskasan lang tang nang no tapag trabaho kabayatan ngagbasbasak agipaw itak ka na kayo. Alagat saan nakamuna yun panunutan. Basta sika ikalikago mo anak ko ti makapagturpos. Taadakan to gamang tulong karagiti kakamsat mo. Manong name talo nga scholarship examination tinag-tesak. Baysa manong name iti Maharlika Foundation. Aging kaya manong name nga kabayatan nga rurayek ti resulta ti amin siyempre ka agas helper iti may nga junk shop. Di magpindasan naman ng name ket libre sadyain di pagturugak sadyain pa di panganak naman pa basit lang didakan niya ka sweldo ta isti anak nga rod manong name oin dapat di gondaway manong name nga itugot nak ni Tata Simeon iti panag-wiring na iti balay gabota sa isuna ano name nga electrician. No kaya't kung surusuruin dagiti ado nga trabaho manon name masursuro. Ngamin ket talaga nga agpursigiak nga madaan di trabaho. Wen manong aging ka nga sakbay iti panag-enroll para iti kolehyo manon name iti makaawat akon iti tawag. Tainted ko nga telepon na ang balinda pong kontakan kanyak manong name iti telepono nga kukuha da Tata Simeon. Iti Maharlika Foundation manong name pagrepreportan dak into no Lunes. Kit gabuta manulang terwatag ng tugod ko manong name pantalon nga bitin sapatos sa butbut saan ka saan nga natay presentable manong ngayon saan ka nagbain. Nagreportak manong name kat nakasalita ka mismo ni Mr. Victor de Guzman nga isu manong name iti manager iti data nga foundation.
Talaga hindi nga kastoy tilangam kasasaad mo. Aga? Api ka di sir. Na nga to. Ada nga di top 10 nga nakaruwar iti examination. Di pa nang basak ti resume sila sana ka mamati. Dito nga lagam kita. Anong pasensya kayo sir? Talaga nga nakurabi kam laing. Nga magtalagagayak launay. Nga makapagbasa. Anong ortelam nga kurso? Engineering. Anong civil, electrical ko ma. Anong din knowledge mo, may pag electricity. Imbagak manong naming sumursurutak nga wiring. Itibus ko iti talyer manong naming. Sige, tulungan ka. Saan lang nga basta tulungan na ka ti foundation, no di kat personal nga tulungan ka. Pagbasaan ka, aga. Kastaon ay tiragsak ko manong name na nakasara kaktikas kini Mr. Victor de Guzman. Ang namin pinsan manong name amang tulong kanya. Kinapod noon na manong name today dimitla nga aldaw nagkuyog kami nga napan nag-shopping. Ingatangan na karagiti may bagay kanyak nga pantalon, sapatos, t-shirt, polo shirt. Inikanak pa'y manong name gingatangan nakpa'y tiralok. Kahit kasla naglupos ka namin pinsan tibagik. In pasyarnak manong nemi kadagiti beach resorts na nakapimpintas mano. Sigun kan kuha na manong nemi isuda ka nung agasawa iti man-manage si dideta nga beach resort. Malaksid iti kina-manager na iti Maharlika Foundation. At ka na yun, dagiti anak da manong nemi kahit adaanan da iti pamilya kahit nabintas matibiyag da. Karawang kanuti sa bali nga pag ipapananda ka nagiti blessings nga ipapaay ni Apo Diyos ka nakwada no saan nga ti panang tulong da iti padak da nga tao. Sa alang sisyak ti tulungan da manong taado nagiti scholar iti foundation. Dito ka nga agyan agpakadakan ka na jubos mo iti talyer. Kaya dito kan nga gan, kada ito yung akin nga beach resort. Kaya siya timang manage. Kabaylam? At dalaki di pa nagtalikyo kanyang sir. Aramidag ti amin na kabaylan. Noon niya tinamnamaim nga adadapay nga mga papintas, iti dito yung beach resort. Goni ka lang, no kasapulam ti kwarta. Basta namnamaim nga makatulong. Well sir, aramidag ti amin. Dito'y ka nga gan, adamukod mo nga kwarto. Dito'y ka nga grubuat nga mapanagbasa. Dito'y ka nga agawid. Dito'y mong ituloy di mang manage ka dito nga beach resort. Ikang ka ti sweldo. Libren ti matrikulam, babawang ti Maharlika Foundation. Kaya ti sweldo, may sumaten teramatem para iti dadumapay ka sa bulam. Doon asken nga gininot ka aga. Tapno mapawitam digiti naganak kin kakapsat mo. Aramitik ta amin sir. Kahit amanin agamanak unay-unay kada kayo. Kinanak manong naimigat uray kulan arakop tilakay. Kasta nga rod tinapasamak manong naimi nakadado digiti ng pamampanunot kong innovation tapno di kastagat adadape nga po yung pintas ti beach resort. Kadagpaso manong nemi imado dagiti umayag check-in, imado dagiti umayag pipiknik, imado manong nemi dagiti mangi-schedule iti okasyon nga angayan da iti dayta nga beach resort. Mayat-met manong nemi ti kooperasyon dagiti empleyado nga nadanon ko. No pay adda dagiti madlaw ko nga slagim imunda. No ape nga siya akong dinagbali nga manager da. Kat ubingak pa'y kinabihitak pa'y. Nga maumit lahing manong name tinagdadadahil kanyak. Nabintas ti anayas ti amin. Maaramid ko ti obligasyon ko ken may pas ni kumatiag basa. Kaya di pa nagbakasyon ko manong name kalpasan analpas ti mo nga semestre kit kastaon iti ragsak ken si dao datatang kininanang ken di kakapsat ko. Namin binsermetang nga naglupos ka aga.
Ay na anak, kasla di nakit malasin itayan. Ay saanin nga aga nga butbut sa sapatos na. Saanin nga aga nga bitinti pantalon na. Kudaman ti adjek nga kamsat ko manong. Nagasara kak tinakaimbang agasawa tang nang kamsat ko. Dara di ka po na nuapay nga. Adda namin doon nga panagpauit ko kada kayo. Kaya na dapat balong ko kwarta. Nga ibatik kada kayo. Ay sus apo ya. Mapagbasam ti bagim. Sa sweldo ka pa eh. Ay apo. Nagsayatin no kasta. Anak. Itultuloy mo ti kinasiya at mo iti trabaho ma. Inipasnek mo ti agbasa. Tapno di kasta katagbalagi ka. Ato di kiti kaslasan nga mamati kaniyak. Di kiti karoba mi nga naruna ka di kiti Marites. Tasyak ti Arcus, di kiti Dila, di kiti Marites. Idi dayta nga panagbakasyon ko ti duwang alawas. Ni Nana Bikid manong name aga. Iya po nagkagupgwapo ka bro. Isusapo ya, napinta saya. Di nasarakam gagasgasat mo sa kabisera. Mga asiyo na ni Apo Diyos kanyak kada kami na. Arakit na ito nga kinagwapom sigurado kamkamatin da ka na gini babae. Nakamatin da ka kit sana kagpakamat. Nusabtin da ka kit likli ka kina. Ay Isus Apo. Ang mga naman no, ito sumarod nung dumteng ka o nagbakasyon ka kaya nandun ka duwam nga masikog nga babae. Saan ito nga mapasamak na ito nana? Lakit ko na. Lalayang nga rod. Ay sus Apo. Kitang kadlaing tibiyagan niya. Magitkitan nga sigurado ti panaglupos ti biyagyo aga. Anong naming alisto nga rod nga naglabas ti panawen aging gakaslasanak nga mamati didumtengan ti graduation manong. Kuna the Mr. and Mrs. De Guzman manong nami adan to kano irregalo da kanyak. Agaman sir, ma'am. Yung apay pala nga regalo anda. Kanagdakil nga regalo yung kanyak. Iti panangalo yung kanyak nga agsweldo. Kan iti libre matrikula. Basta sorpresa minto kang nga regalom. And congratulations. Ayabam di kita naganak kang ka. Kan kastabat na di kita kakamsat mo. Ta iti beach resort ti pakaangayan to ti pa nag-blowout mo. Manong nimi luwan ni ragsak ti makita kadatatang kaninanang gan kastamat tan ni kakapsat ko. Idi ta talaga nga awate kon ti diplomak. Wen Stawon iti panangar-arago pa panangkap kablaw kanyak ti kakapsat ko. Kaya di adada kami niti beach resort apakaangayan ti panagpaalak. Mas daaw datatang kaninanang kakapsat ko ti pintas dahil nga beach resort. Kahit mo kasawin manong sikat ti manager ita ito yung beach resort. Basbasa ka ba'y? Wen sumid lagay nga kabaylan na kami pa nga gastusan ti panagbasa mi. Thank you manong. Saan na kanto malipatan manong? Aging ka manong naming intended the Sir Victor kini Ma'am Sylvia ti bagbagada kaniya nga regalo da. At dahil dito nga brown envelope ti bagbagami kang ka nga regalo mi kang kaiho. Linuktak inukrad ko. Ma'am, sir, kahit yung asawan, saan naglagin nga manager iti dito ng beach resort? No, di katsyak pa yun, teking kukuha? Yeah, dito itregalo mi kang ka. Ay, sus, thank you, sir. Thank you, ma'am. Nakaimbag kayo unay. Ngabota mo matulungan ti bagim. Eh, ano kasakasano lang? No, may ruwar mo ti board mo. Tulungan kang tupay mga strict ti trabaho. Kahit kabayat nga trabaho ka, saan mo madlatang mabaybayad at yung beach resort? Mabali mo kaya ba nagiging kakapsat mo nito, tumulong damat. Unod datatang kininanang mo. Inukas ka sa nulaeng, baka itadbikan ka amin nga sangana, nagiging talo nga beach resort. Ha? Sobra matlaon na yung tata, nana, sir, ma'am. Tawagan na kami ti papa kan mama. Bilang da kang anak, siya di burudag kada kayo kadagiti anak mi. Ay, susapo na kayo imbag kayo nga talaga. Ni Apo Diyos ti kaimbaga niyo. Gabot ay impakitam ti kinasingpat mo. Impakitam ti kinalaing mo.
impakitam ti kinaimbang mo. Sala nga siyak ti maragsakan no dikat pay di kinaganak kaniyak manong nemi. Ken di kakapsat ko. Takanan nakana na mamet manong nemi nga makapagraduar dan tumet iti college di kini talo kakapsat ko. Tano kasado ti singpet ko, ti laing ko, ti gaget ko, kastamet di kini talo pay nga kakapsat ko. Naganda nga ro iti beach resort manong nemi kat nagtrabaho da kabayatan nga agbasbasa da katulong akpay da tatang kininanang manong nga mangmaanin so no magkita ti pagsayatan ti beach resort kabayatan nga gububrak iti gobyerno manong nemi tira nga kastrek iti engineering department iti kabesera nga siyak manong nemi ti official nga electrical supervisor. Nagtultuloy nga ruden manong nemi ti ragsak mi nga sang kapamilya. May maysa nga lugar ti ayan mi manong nemi ti beach resort nga impatawid kaniyak da Mr. and Mrs. Victor de Guzman manong nemi. Kinabot no na, inded da payen kada kami ti duwapay nga sanga iti beach resort. Adadan ngay masenso manong nemi di kito yung beach resort pagdidinamagan ket ko na kanyak datatang kininanang anak panawon mo din tapos asawa ka asawa abagkatawa ka serbi ko man ito yung gasat na yung pagagasat nga impahin ni Apo Diyos kang ka kada tayo no saan ka pamilya baka umuno na ni ading mo nga gasawa ng tisika. Apay katawa ka. Awang padarar mo ti saludsud tatang. Awang kadipat inaklod mo karagita garaarap kang ka. Sapoy aga. But ti sapatos na. Nakiting bitin ti pantalon na. Gapo ka na kita nga magbagayo tang. Maligip ko na kiti kinaraduarak ti elementarya at high school. Kumusta na nga tamat itan? Din to nga ta mapasamak ti makungko nga reunion. Reunion? Huwag. Katot kasta ka mapaspasamak kat. Si kakid di ati mga bukel. Kontagam na kita kinaskolaam. Adas na serbi na ta social media nga bang sa pulam ka na kita kinaskolaam idi. Sa bagay, ubrak pa'y. Nakabisbisi ak, ubrak pa'y. Aking gama nung naming iti minsan nga ti cellphone ko tikot ko ditak hindi makita ti may sa group chat manong naming nakita tinagan ti eskwela ken ti batch ti tawen nga panagraduar mi iti high school adamay sa manong naming kada kiti kinarduara nga nag-create kada ita nga group chat manong naming nagigtutak edita kitak digiti members nga naisirek adaak idin to tati profile ko lang manong nimit kagangay laeng nga langak kanjak unay agigab-kabil agi-upload manong nimit kada kiti naskin ko mga inak i-upload simple lang manong nimit i-account ko tasanak ba't unay nga mahilig nga agi-popos kada agi-upload man Aging ka manong nemi nakita nga basa ti pakaamo nga mabukbukel iti panakaangay ti reunion mi manong nemi. Kita kinuntak ko manong nemi iti akin nakam iti amin. When kinuntak ko isuna nag-friend request ak iti tinaccept na kanan tinawagag nga dagos. Ay, aga. Susta ka, friend? Bats. Gayem. Ana, seksyon ka iti. Imbaga naman. Kasi ka, anda ka iti first section, ha? When? Ito yan, di kita nalalastog na kaskwelaam. Ana, umatender ka. Tumulong ka ba sitang? Medi? Yeah.
Abi nga, kasla ka lang. Mot otal. Ha? Uno kasi di pa lang awagan ta kiti. Aga nga putbut ti sapatos na. Aga nga bitin ti pantalon na. Kuha, sikakin siya kumalang di makamuhi na ito. Gabot na sikat organizer. Sikat pangibagak. Kahit ko tumatandar. Kahit ko nga siyak tag-sponsor. Ha? Adaanak ti beach resort. Kahit ko nga sadya ti pakaangayan ti reunion. Libre amin. Hotel accommodation, makan, kaya di pa nakaangin ti programa. Kahit mong sawan, ngam sa mong ibagbaga, nga siyak takin ni sponsor. Basta may isang na siya ti panagpispuso na ko ng libre amin. Wow, very good. Si kamat gamit ti Masenson. Pang-aasim ha? Sekreto ta ito eh. Okay, sekreto ta. Nagaro din nga marighat ng pangag-solicit. Gabot adakan nga mga sponsor. Libre. Pinakaamuhak ka impakadak matlayang na ito nga banang kadagiti ag-asawa anang patawid kanya kini beach resort manong name. Kaya inawis ko pa'y ida nga umatendar danto. Kaya bagak ti planok. Alagit na bindas na ito nga planom. Haya, barbareng umatendar dagiti nang bulbuli kang kaidi. Yung maamon da nga si kagayab ti sponsor nga nagkadakwada ti libre. Nga may sakan nga electrical engineer kaya nadapayan dua o talong nga beach resort nga negosyo. Umay ka ito ha? Sir, ma'am, gawin ang takam do. Dahil matangan mintureta na pintas nga programa ti panag get together yung nga nagkakakareduaran ti high school. Minitin ko manong nemi di kiti empleyado agraman datatang nanang kandiri kaapsat ko. Imbagak manong nemi di kiti nasken nga ramiden da. Idagsang peted manong nemi di kiti abats ko. Yan, inrantak meten manong iti nagginuporme akas may sa nga waiter. Idi pagkaangayan manong nemi ti programa di jayan. Nakita kun manong nemi nakitinasken nga kahit ko makita iti umasadegak iti ayanda nakahinumporme. Good morning ma'am. Good morning sir. Oh, aga nga butbut sa sapatos na? Kan aga nga na bitin ti pantalon na? Charlie, saan nga bitin? May bagay unay kang kuwana ta. Nagwapo nga waiter. Kinamkad lang nga aga na kanandwar iti college. Aga po ta aging kanay takit may isa ka lang nga waiter. Si kaitan ti agserbi ka ta kami. Niran-ranamat nga dito yung beach resort iti pakaangayan ti reunion tayo. Kaya siyempre double purpose agtrabaho at kabayatan nga maki-anding ngayak mat iti reunion. Kaya nagramat ka kumamat din na pintas ang naka-uniforme nga waiter. Tapos nagkastagit ag-enjoy kayo. Kaya nakabimpinas na ito agundaway kapata imagine, libre amin, hotel accommodation, mainom, makan, kaya nadadumapay. Susabo, baya nakasaysayat natin ng sponsor ka dito yung reunion. Nakasaysayat mo na yun. Hindi makitak manong name ni Matda. Nakalaplapsat. Ma'am, oron ba yung unay nga ma'am, dawag mo kanyak, aga. Gabot may sak nga bukada. Ay, kasta? May sak mat nga accountant. Kaya naman din Charlie, businessman din na. Ay na po, tinakurapay, kat matay to amarakurapay. Hindi mo lang kaligago man, masenso mat aga. Ay, sus apo, aga pala ita. Naging gaman nung naming at may isang table nga napanak. Malasing kumanong. Ni Lenlen?
Hi, Lenlen. Hi, Aga. Maragsaka na, tanda ka. Di mo kasang ka makaumay at ito nga reunion tayo. Nakapinpinas ka, Lenlen. Aga, manak. Uli si ka. Si ka ti kagaupuan nga waiter. Manong namin tsak na pupuutang kinidayak ni Lenlen. Imi siya makimidday mo. Humampay boyfriend mo? Humampay. Tapay. Ururahin ka nga rod. Hanggang malipatan. Naangaw ka latamad, Lenlen. Di ka malipatan nga talaga. Sikada na sawang? Humpay. Sumap sa abulak nga rod. Ito tumteng hindi programa manong nami ado dagiti Bats me manong nami nga nagsarita inikak meten data guntaweng inikat ko ti yung purmek manong nami nagbadwak meten ati nakapimpintas nakagwap-gwapo aging ga manong nami bigla nagpatay ti silaw aging ga nga adanaran niya silaw no spotlight nga naiturong ti tablado naaramid ng tablado dito yak manong nami si magpat ket inigamak iti microphone. Hello, testing mic. Hello. Manong nami. Kasta ko na iti panaka focus ti matang daytayan ko. Mga bats, siyak ni Aga. Kahit ko lang yung pakambungan na kayo. Nga ti bagbagating yung sponsor kada ito nga reunion tayo. Kaya nawan sa bali no saan nga siyak. At ito ni Medi ang mga ipaniknek ti organizer. Kaya nada dagiti nakautanghak iti imbaganakem da Mr. Victor ken Mrs. Sylvia de Guzman. Nga isudat ng sapuyot kanyak tap numaragpat ko da ito'y nga kalikagom ko. Kukuwak da ito yung beach resort kaya na dapat dua nga beach resorts nga sanga na kukuwak pay nga insagot kanyak dagiti agasawa nga nakautangag timbaganakem. Nagturpusak may saag nga electrical engineer. Nagtrabaho ti engineering department iti siyudad. May saag nga supervisor. Ngimsan ko nga paglastog no tiket kahit kong ipakamulain ka na kayo. Dahil aga nga butbut ti sapatos na ken aga nga bitin ti pantalon na. Thank God tanaragpat ko ti kasto nga baligi. Kadagiri amin nga nang bulbuli kanyak. Sabi ko ti sardeng yun ti mga api mga uyaw ti pada yung mga tao. Di tayo matam mo nga nasaysay at ba't gayam ti biyag na ngamitita kayo. Enjoy! Libre amin! Siyak ti makam mo. Kaspaset tinak panagyaman ka na kayo mga bats. Kan panagyaman ka na po Diyos. Itimbag ngayon pa'y na kanyak. Kinunak manong nemi ket kaslasaan nga sumardeng ti palpalakpak. Inasadgan nak manong nemi ni Lenlen. Congratulations, Aga. Aga. Mabaling ka di nga rakupan ka. Lenlen. Siya kunti mo na nga mga rakupan ka. Manong nemi da kami kinilenlen tinagkagasat da kami tinagasawa kat pinaraboran na kami ni Apo Diyos manong nemi ititalungan na. Awanin ti sa pulag paik kini Apo Diyos laksidi ti kang ganahin ko pa nagadaw dawat nga sabi ko tatarabayin na kami iti agnanayon. Ti pamilya ken ti pamilya dagiti kakabsat ko agraman datatang kininanang ken dagiti agasawa nga nakautang ak unay ti dakkel nga naken. Agyaman ak unay ti anos mo nang ipasakit sabi ko tagdamat ni batik nga adal liwliwaken pagsalimingan ti biyag. Ito nga rin agyaman nga pagayam mo Aga iti probinsya ti Cagayan. Thank you mat kang Aga. Thank you mat kadagiti aming nagdengeg ken nagbuyas. At 20 pagayam yun ni manong yung Nemi Ruiz. Magibatbati ka unti na mag-oras kada kay aming nga sa kapada. Babay na po.